Bamwe bati Jihad yaje yifunze bukwasi, abandi bati yaje yifunze buninja. Niba mwararebye filime z'ininja nka American Ninja n'izindi, ibi byabaye mu rubanza rwaburanishijwe kuri itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, aho mu rubanza rw'abaregwa gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni barimo uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Jihad, hasobanuwe ko uyu uzwi mu biganiro kuri YouTube yasanganywe amashusho ageze kuri 5 ndetse yashyizwe mu rubuga rwa WhatsApp yashinzwe yitwa Abashu. Muraho neza abanyakigali namwe mwese mutuye mu ntara, nitwa MC Gift. Nkuko muri kubibona nta giceri MGI TV Rwanda, ni indi channel nshyashya tugiye kujya tubanaho, ndagira ngo mukore subscribe, mukande like, mukore share kugira ngo n'abandi bose bayimenye. Iyi nkuru turayikesha Radio and TV 10. Ubaye utabashe kunyurwa n'uburyo tugiye kuyigusomeramo, nawe wanyarukiraho ukisomera. Byagarutsweho mu iburanishwa rya none kuwa 14 kuwa 4 tariki ya 11 Ukuboza mu mwaka wa 2025 ku cyicaro cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ubwo abaregwa muri uru rubanza ku ifungwa ry'agateganyo bagarukaga imbere yarwo. Jihad witabye urukiko mu gitondo cya none yaje yambaye umupira umupfutse mu maso, aho imashini yabo ifungwa kugeza no mu isura, ndetse ubwo yururukaga imodoka ya RIB akaba atabashaga kureba neza aho akandagira, ku buryo hari aho yageraga akenda kugwa. Ni urubanza ruregwamo kandi Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Ishimwe François Xavier, bose bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi uwo Ruzagwira Florien uzwi nka Yampano. Kuri Ishimwe François Xavier, ubushinjacyaha bwavuze ko yakaga abantu amafaranga kugira ngo abahe ariya mashusho y'urukozasoni, aho bamwe yabishyuzaga amafaranga 100 abandi akabishyuza 200 mpaye nka data. Naho kuri uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Jihad, ubushinjacyaha bwavuze ko yasanganywe amashusho y'urukozasoni 5 y'uriya muhanzi Yampano. Nanone ubushinjacyaha bwavuze ko ibyaha biregwa Jihad bishingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya barimo Eric Semuhungu ndetse n'uwitwa Aroni niyo nagize, gusa ibyo batangaje ntibyavugiwe mu rukiko. Bwavuze kandi ko hari urubuga rwa WhatsApp rwitwa Abashu, imvugo ikunzwe gukoreshwa na Jihad, rwashinzwe n'uyu musore, rurimo abantu 989. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu butumwa bwatambutse muri uru rubuga harimo ubwo Jihad yabwiraga abarubamo ko hari amashusho y'urukozasoni, ndetse ayo mashusho akaza no gushyirwa muri uru rubuga. Mu ibazwa ry'uregwa yahakanye ibyaha akurikiranyweho birimo ibi byo gusakaza amashusho y'urukozasoni y'umuhanzi Yampano. Uyu Jihad kandi akurikiranyweho ibindi byaha bishingiye ku birego yagiye aregwa n'abantu batandukanye mu bihe binyuranye, nabyo bishingiye ku kubasebya. Ku cyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni ya Yampano kandi kiregwa uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazzoman na Kalisa John uzwi nka Kejon, nabo baherutse kugezwa imbere y'urukiko basabirwa gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha buvuga ko impamvu busabira aba bantu gufungwa by'agateganyo ari bimaze kugerwaho mu iperereza, kimwe no kuba aba bose basanzwe bafite imbuga za WhatsApp babamo, kandi ko barekuwe bakomeza gusakaza ayo mashusho. Aba bombi Pazzoman na Kejon bo baburanye mu cyumweru gishize, biteganyijwe ko basomerwa icyemezo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo n'ubundi kuri uyu wa 4. Ntituza kubona imyanzuro yavuyemo nayo turabagezaho kuri ino channel nshyashya yitwa MC Gift Street Story. Ndabashimiye aho muri hose, mwibuke gukora subscribe, mukande like, mukore share. Ngire ngo mbonereho no kubabwira ko impamvu twavuye kuri iriya channel ya MGI TV Rwanda tukaza kuri iyi, nzabibagezaho mu kiganiro ngiye gushyiraho mbivi muzini muzingo. Hanyuma n'ubundi ndabizi neza ko abanshyigikira mukomeza kunshyigikira, ibiganiro byacu byo nakagaruka.